هەرێمە ئافرینێ بدارên zeytûnê û zeytawê tê naskirin ji ber ku zeytawê li piraniya welatên cîhanê tê firotin. Lê mûsima vê salê Ulgurê cûtkarê herêmê encamên herî nebaş diyar dike. Mûsim hîsal zayıf e. Boran soyçûnê kêmtirî 200 milî ket. Her sal 500, 600, 700 diket 700 milî. Salê berê wekî 700 çuval wek salê îsal me 700 çuval gerek me bata. Îsal 200 çuvalî me onca var. Di salên borî de herdarek ji darên zeytûnê derdora 5 kîloyên zeytûn dida. Lê mixabin îro di rewşa wek rewşa ku afrîn û gundewarê wê tê ra derbas dibin, her darek tenê derdora 5 kîloyan dide. Sê-çar hezardarî xwe hene wek 100 çuvalî xwe jî hatî. Î ha hew jî tene ye. Sala çûnî girtî ve dane îsal mûsim neketiye tene yani. Evana wek 3 hezardarî xwe heye jê vê herî girtî bes. Wek digî efare bî zeytûn ku tê tene bîn yani em navre diçûn dihatin. Royê me nîv çuval dikire, çuvalek dikire vê şeklî bî yani tene bî. Bihabûna narxê litrê zeytê yek ji sedemên herî girîng bû alîkariya cûtkaran were kirin bû. Ku wan ferqa ziyanên di zeytûnan da. Di firotina zeytê de bi destxistin Ulgurê bezerganên bezara zeytê ku narxê tenekak zeyt bi 10,000 leyrayên Sûrî tê firotin. موسم يعني انت مقارنه كم هر سال رو تكيبه حسين سادي 20-25 جي موسمي هر سال جبال مثلا بارون كيم بي ومساله آبی و گریدای جی به عوامل جویی با تنبره مثلا برکی پر جو تاری فقاری هیا مثلا دبی زیت بهای و نبهای با بین زیت مقارنه که مواد اولیه را مثلا با شکر با رزه مثلا به جرید غازی را با قطع تبدیل را خاص خودان مکباز و خودان جو تاری مثلا قطعی درکتوری و دروا مقارنه که پر ارزانه. موسما زيتوني وهروها جودكارين هريما عفريني دروشكا استنگدا درباس دبن و دهمان دميدا جاوين جودكاران لموسما سالي بينا لموسما بي جيا ايسال باشتر با دا كروشا ابوري هناك چرا سر بكا جبجاني عفريني جبو أريد نيوز شيلان يوسف.